od mene jedna božićna petica. Marko? Marko? Šta je? Kako se to razgovaraš? S obzirom na tvoje ocjene bilo bi pristojno da si barem kulturan. Iz testa imaš jedinicu. Postoji 0 toliko bignova. Da i... Ja razumijem da ti je teško zbog toga što je tvoja obitelj teško gospodara. Ali ovo nije način da se tako ponašaš. Naravno. Nećeš praviti ovako. Ej, koji je ovaj profesor kreten? Lik mene fučka ni 5%, ali mu mora neš reći. Samo se pazi na kraju godine, poznate po tome da ruši. Da mi to vidje. Di si? Bok, Marko, si dobar? Otkad prosiš? A evo, svira se, gura se, znaš da mora se zaraditi. Sutra za Božić, ne tako. Kak si ti? Kak te mama? Pa dobro, mislim, ide mi na živce, plaće stalno i te spike, fakat je naporno. A zbog sestre, kak si ti? Pa dobro, nisam tetkica mala da plaćem bebe. Ćeš s nama umrzli. Neću, hvala, moram svirat sutra za Božić. Dobro, ajde Bog. Pa dobro, gdje si ti? Jučer sam ti rekao da idem na parti za Banjak. Nisi mi ništa rekao. Se ti možeš javiti kad te zovem? Zašto me uopće zoveš? Nemam 5 godina, baš si naporn. Oprosti, 15. Mislila sam da ćemo barem Banjak provesti zajedno. Stvarno ne znam što je s tobom. Ne učiš, bezobrazan si, dođeš kući i odmah ideš van. Mislim, nakon svega, jednostavno ne razumijem. Nema šta razumjet, idi spavat. Marija. Jel se sjećaš kad smo bili s mamom i tatom na moru u Opatiji? Naravno. Kako sam pala sa betnog tvog mola na moru, skoro sam ostala bez svijesti, ali ti si me uspio izvući. Da, u tom trenutku mi nije bilo toliko strašno. Ali mene si spasio, starci nisu ni znali što se dogodilo. Nikad nisam o tome tako razmišljao. Naravno da nisi, jer si bio spreman pomoći bez razmišljanja, a imao si samo 10 godina. A ti 8. Ali naše svađe za vrijeme ručka su mi danas smiješne. Kako misliš sada? Gdje si ti? Uvijek sam tu. Ja sam tvoja prošlost. Prošlost. Ja ne želim živjeti u prošlosti. Želim biti ozbiljan. Zašto misliš da nisi ozbiljan? Jel imaš prošlost? Pa sad koju ima. Mene i tate više nema. Ali mi smo uvijek tu, u tvojim mislima. Tvoja prošlost je bolja od tvoje sadašnjosti. Zašto? Jer ne želim biti smizdrav. Znam da vas nema i što da radim? Na to ti ne mogu odgovoriti, a na naše svađe za stolom da ne zaboravim. Tata jednom ravnalo morao mjeriti tko je dobio koliko soka, jer nijedno od nas dvoje nije htjelo popustiti, da ne bi ti slučajno dobio manje. A možda si ti ta koja nije htjela manje. Nisi shvatio što ti želim reći. Nekad si tako dobar, a ponekad nemoj biti onakav kakav si sad. I pozdravi mamu. Marija, gdje ćeš?
ko si ti? Pa tvoj prijatelj Marko, išli smo u vrtić zajedno. Ja te ne poznam, znam sve tebi. Kako misliš? Profesori ti žele najbolje, mama ti žele najbolje, prijatelji ti žele najbolje. Ti si bahat i bezobrazan. Kako to znaš ako me ne poznaš? Ja sam tvoja sadašnjost, bahat i bezobrazan. Vi ste svi naporni. Naporni su ti oni koji te vole. Koji si ti lik? Uživaj. Pretpostavljam da si ti budućnost. Jesam, kako ti se sviđa? Mama, dobro jutro. Sretan Božić. Sretan Božić, Marko. Hvala. Mislila sam da ti pripremim božićni doručak. Pa može. Jedino moram do prijatelja. Dugujem mu nešto. Vidimo se poslije. Vidimo se, Marko. Zato, što si tako mali? Što si tako mali? Sretan Božić. Sretan Božić. Hoćemo nešto za sebe. Ajde. I zato, što sam tako mali? Zato